wiwe kugira imikago omakagabo no kwatanisa ubu bari kundana ikirayambeho okuburire njiri ubu babire bari ahamukoro go kuhamya omukago hagati y'ekanisa eya Ropsis ahamwe neya Nyakahita Church of Uganda. Abakristayo bahabwa kugumana batasi mukago makagabo bari kukundana bakaburira njiri nkoko cyahandi cyo kiri kugira ngo Yesu kuyabire naragabegibe yabagira ati kumurigumane mukundana nibwo abantu bensi bari manyango mukaba muri yabeji banje. Reverend Canon Edward Namanya urasaba Deacon wa Burunga yagira ngo ikintu cyoreka ngo njiri ya revival ekatandikiro muri nkore umwaka gwa 2017 kandi Burunga yatandikiro kujumwa umwaka 2017 ukizire abantu kubajumwa bayimbeka makanisa kandi atubanyima twisha mukoro nkogo tubansimaranga bwa revival kandi ukongera gushaba no thankori kureberiza umuka go kwatanisa abawe tikikope ngirwa ubusisa Nyakahita mango marisa gona ga kwatanisa tugira efotemwe ya revival kubajumwa bakwatanisa bamakanisa. Baranabasa Robert uri mwahuri wa Ropsis Church of Uganda yagambe ebi oba abantu bahamye mukago gw'amakanisa ga ya Ropsis Church of Uganda hamwe na Nyakahita Church of Uganda. Yesu kuyabe naragabegibe yabagiye twumurigumbana mukundana no bantu nensi barumanya umukamuri yabeji banje mbwenu eki ntikikora umukaromborombo karahanga karomborombo ka Yesu okundana okuburira hamwe ngiri twatanise okukora mukago twatanise okombeka kanisa twatanise okushabirana twatanise ebirukorwa aha ntba tuyine prayer team twatani abagenzi beitu abanyakahita nangwe no kutunga hamwe amatungo gensi twatanise bamwe mu bakristayo bahayo bururuzi ahabwe ibivara biremu nebibarete iro kujunwa yokwemere maraya okuruka kambara ozamasaka ozariantone orarambani onashoboze we onabatraji kichora kakipendezi weta hakazimu anama kumujika hana ya kwanga nzilaza chiranga kunda mnonga kama kanshana. Emmanuel Bargemura or district councilor w'Gombora ya Kinoni kandi umuhandiki wa works aha district ya Kiruhura yagira ngo enkwatana sankeji neyengera hantunguka kandi no kutom program za government mu nkora kambwe nani simara hanga habu kwanka yitwa bebembezi ba government twareba abantu nubareta program kejo abu kuba hatunohora nk'ikigambo cya PDM umuntu no bamuha miliyoni nore ntagiti yo kutungura umuntu konka bari abarete nti 10 baherezo burisa na individuals mbwenu nindeba nko muringo gumwe ogu ekanisa na yero kuhagira government. Reverend Kashija Dani uriyo mwahure wa Nyakahita Church of Uganda yayoreka kigenderwa mwana ni twazo mu mushano witu twikiriza ngo tunywane nabo twikirize batweta ngo mwijo witu bwen twije kunywana n'aba Ropsis tariho kindi tine turi kugura tariho turi kuguza twija ngabishemwe batuburire ngiri tukunda rahanga twija nko buri sabwa Nyakahita twija kureba bo buri sabwa Ropsis nkabantu bamukamo okutongoza ho mukagogu ahagati y'amakanisa guvira mu rwo kubanza omukanisa ya Uganda kandi omukorogu guvira hambuga nkuruze kanisa ya Ropsis Church of Uganda ombusaba Deacon wa Kinoni obureberezi bwa North Ankore. Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga umuri Kiruhura. Webale Job Kato n'amakuru ago twazagaruka tumuroka cye tugaruke